Laaligaa poostii kiyya kaduraaniitis agartanii miti warri duraan na jala yaatanii maaliif Andu'aalam qeexa jettanii galgala ganama komantii na jala godhaa baatan. Hamzaan kun waan keessisaatti amane irratti osuma abbaan kee du'ellee sumaan mormu. Jaalatteetti ati jibbitee sumaan mormu. Dhugaa waan akka laalee achi arku akka Oromoo kana kijiba irra dibaa godhee bira kutuun jaalatu. As naqabii achi naqabii akka namaatiis hin beeku. Laal waan kana qoratamuu qabaa gudibbata akka jeetiin poosti godhe maaltuutu qeeqaa kana fidee namni jaartii ofii maarreen godhuu jettee galgala ganama dubbii godhaa turtan. Hin dubbanne guyyaan isaanii dhufa jeetinus ammallee ganaa guddaan dhugaan guddaan ganaa dhufa. Osoo miciyyoon afaan hin jiraattee dubbatte rabbi haa beeku. Viidiyummaa miciyyoon jalqaba dhumarratti poosti gootee duute kun viidiyoo gammachuu sitti hin fakkaatin. Gammachuun utaalee namni gaafa maal je viidiyoo xiiqii viidiyoo ifii gammachuu horachuuf barbaada namni godhuudha malee viidiyoon akkasii haakiraa kabiraati. Yaa na jaalatte, yaa na jibbite, yaa wanni an si gaffidu sii ta'uu baate ani dhuguma si gaffida abbuma feete ta'e. Osoo abbaan kee du'ellee dhuguma sitti hima. Jaalattee jibbitee yoo feete bishaan laallattee irra gadhuu idee liqimsite. Ragaa wajjin akkanuma laali waan an guyyaa silaa gaddaa san lakkii qoratamuu qaba likkitti ji'ee poosti godhaa turee fi waan ammaan tana dhugaan gabba'u jirtu laali. Takkallee gadi hin baane ganaa bismillah jettee haarawaa gabbaa jirti dhugaan. Dhugaa irraa namni waliif hin ka'u barcumarraa walii ka'a malee. Nama keenya kaafee masijanii wal sossobaati neebar na biratti hin dalagu. Osoo obboleessi kiyya waan hin taane dalage likkuma likkii sitti hima. Osoo abbaan kiyya waan hin taane dalage likkuma likkii itti hima. Waa takka na biratti hin jiru wanni akkasii. Akkanuma laala ragaa guutuu wajjin ganaa dhugaan hafe gabbahuu ta'a. Hamzaan kun jalqaba maaliif waan kana jechaa ture namni ji'ee sammuu keessan galfatin horii ture duraanuu horii ture. Ammaan tana waan ati naa deebistu laalimi. Haati dur hawantiin eela godhaa turte waan kana maaliif jirtanii waan kana dhoobdan waan warri ifii wasaqummaa mana keessatti itti jiru wasaqummaa deeggara. Warri ifii waan hin taane dhalaarratti dalagu jiru waan san qaqqabee gubbaa dabruu barbaada. Lakki haayini haqan muramee dhugan muramee bira kutama malee akkanuma irra dibaarra naa dibii bira kuti neever. Ganaa dhugaan jiru yoom beemi ganaa bahuu ta'a walii ragaa wajjin dhufa tokko qabinaa ta'a ammallee maal jeenaan ji. Gaafa maama bayaan waan irra cichirratti irrumatti cichaan gaafa waan fedhe irratti if duuban deebu waan godhamuu silaa qabu waan laalee agarurratti namaa wajjin achina qaqqabii feemasii keenya inni kun dhiiroo akkas hin goggodhu neebar hin jiru. Akka laalteetuma irra garta ijji gaara kana duuba waan agarree tamutaaniif keessaa shaqqalanii jiran. Waliin arkutee nyammallee dhugaan ganaan baane. Saniifuu waan kanarratti gizee hunda ni morma ammallee poolisiinuu shakkiteeti lakkii wanni kuni ta'uun qabu abadan baatee gadda ibsachuullee hin qabdu ja'anii Andu'aalam hidhatti dhoorkanii calachi godhan. Haga beellamni silaa ga'utti bahee xiqqoo gadda kiyya ibsadha manaan inni yennaan neebar wanni akkasiin jiru dhugumaan shakkamte jedhanii qabanii hidhatti dhoorkan. Yaa feemasii obboleessa kiyya maan ta'an annamaa dakhalan. Dhugaa jirtu irratti dhugaa horii rabbiiti. Irraa walii ka'uun hin jiru barcuma kanarraa si ol ka'a malee Hamzaan dhugaarraa si hin ka'u. Kana nyaatta siin jee dhugaa sitti himee si jalaa gora malee. Yoonii fi wanni an si gaffitu si fudhatamu baatte laal karaan kalabbaa malli abbaa jaan ni deemtana yala. Laakiin ammoo akka keetitti cubbuu ta'ee dhugarratti ciisee biran kutu. Si galee ammallee dhugaan miciyyoo tanaa tokko bahuun dirqama jiru. Tokko dirqama jiru. Andu'aalam waan kana akka amma asirraa eegalamu kana yoonii fi dhugaan guutuun gabba'e umrii isaa hidhadhuguu jaalattee jibbitee. Si galee lubbuun namaa feemasummaa fi maalee walitti madaalamtu. Maqaa Andu'aalam Goosaa kabajuu fi lubbuu namaa kabajuun walitti yaadu. Dura lubbuu namaa durfamu. Namni maqaan isaa akka kabajamu barbaadu ganamumaa haga namni hokkeen asit dhuftee fi deemee if ajjeesuu naman godhu. Haga namarraa kaasee haga namni yookaan ati fuutee qarreerraan darbuu yookaan ammoo
waanuma kana hundaa'u hin jibbee minaamin jee haga namni qarratti if darbuutiin gahuu jechuun ganamaa namichi maqaa isaan barbaanne jiruu isaan barbaanne. Waan abbaan hun barbaadin ati maa namarra dhiibuu jaalatta. Abbaan kun nama nagayaatii qulqulluudha jettee qulqullummaa abbaa hin eeggatin ati namaa eeguu hin dandeessu. Kanuma dhugaan jiru na biraan abbaan fedhe na jaalate abbaan fedhe na dhiise allayyaatee seenta. Salaamu alaikum. Dhuguma jirtu sitti maan. Gaffuradhu waan an saffidu bishaan irra dhugi. Bakka akka laali ragaa murteessi ati. Akkanuma laali murteessi. Ana amma dhiyoo tana gaafa yoonii maanyaa kun wanna kana irra cichee galgalaa ganama maal jiru gurbaan kun quuqa Oromoo cabsuus ni qabaa bakka kana dhugaanis ni jirti jeetumaan furadhe. Oromoo cabsuus ni qabaa laal takka qofan keenya Oromoo cabsuus gurbaan kun keessumaa qabaa. Feemasi Oromoo gaccabsuus keessumaa qabaa osoo isaan irraa nu dubbachuu baatanii nutummaan dhugaa irra ciccinee baafne jeetumaan jaaladhe malee yoonii waan keenya gaccabsu nama keenya gaccabsu itti jaaladheetii miti. Laakiin garuu dhugaan ni hafte. Dhugaan isii tana ganaa baatiin baane ammallee waliin eeguu teenya ammallee maal jettee naan jii ammallee qabadhu baay'ee warri arraas deemtee na ela komantii kuma dhiyoo tanaan yaada ka'e ibsachuu barbaadu ammallee komantii teetiif atis bishaanama waliin gad dhugaatii obsaan eeggadha ni dhufa ammaas an guyyaa sanit akkanuma ragaa wajjin sii dhufa ammaas guyyaa ati waan feetaa soo akkanuma sii dhufa malee abadan siif hin dhiisu anis. Dhugaarraa walii kaan dhugaarraa laal barcumarraa walii kaan malee dhugaarraa waliin kaan tanuma naa qabadhu jaalattu naa wajjin jiraadhu jaalachuu baatu deemu haganuma jiruulleen fooloo wal godhuuf wal hordofuulleen akkasuma wannummaan hundinuu kanaaf dhugaa haqa isii ammallee rabbi haa baasu rabbiin jabaadha waa hunda irratti rabbi hawaa hunda laalee argu foot godhuu taa hunda isaa kanaaf yaa kaayinii ajaalutu nama biratti callifame malee rabbi biratti waan callifame sitti hin fakkaatin hundi ni ba'a. ሰላም አለይኩም ደሙ እንደ ጉድ ነው የሚንጀረጀረው። ደሙ የለም፣ የፖሊስ መረጃ የለም። ማንም ሰው ሲወድቅ የመጀመሪያ የሚደረገው ስልክ ተደውለው ፖሊስ ነው የሚመጣው። ፖሊስ ፎቶ ያነሳል፣ እንዴት እንደወደቀች እንዴት እንደሆነች በደንብ አድርጎ ነገሮች አስቀምጦ ይደረጋል። እዚህም የሚሰራ ነው፣ አሜሪካ የሚሰራ ነው፣ ኢትዮጵያ የሚሰራ የትም ሀገር ላይ ኢንተርናሽናል የሆነ ህግ ነው ይሄ። አንድ ሰው ኢንሲደንት ሲፈጠር መጀመሪያ በካሜራ በፎቶ የተደገፈ ማስረጃ ነው የሚቀርበው። ይሄ ነገር አልተደረገም። ባልተደረገበት ባልዋለበት ነገር ከፎቅ ተወርውራ ራሷን አጠፋች ብለው ቡም ብለው መጡ። ከፎቅ ላይ ዋሽተው ውሸት እንደሆነ ሲጋለጥ ፖሊሶች እንደዛ የሚል ነገር የለም ሲሉ ይሄን ነው የሆነው። አሁን ደግሞ ምን ተፈጠረ? ፌንት አርጋ ነው ብለው ቁማር ጀመረው። አንተ ሌባ አልፋታ፣ አንዷለም የምትባል ገዳይ አልፋታ። እውነቷን የዚችን ምስኪን ለልደቷ ስትዘጋጅ የነበረ በቅናት በጓደኞች የምጠረጥራት ከዚህም በፊት የነበረች ኤክስ በቅናት ስትቀጠቅጣት ስትደበድባት የነበርክ ጓደኞች ፊት ስትቀጠቅጣት የነበርክ ሰው መጨረሻዋም በልደቷ ዋዜማ ሲጣርገ ልደቷ ጋር አብረህ ተገኝተህ ነበር እንዴ? ፎቶ ስትነሳ አብረሃት ነበርክ አልነበርክ? ፎቶ ለልደቷ እውነተኛ ፍቅረኛዋ ብትሆን አብረህ ትሆን ነበር። የቅናት መንፈስ ስላሳበደ የቅናት መንፈስ ሰክረ መጣ። ከዛ በኋላ እንቅ አርገህ ሌሊት በስካር መንፈስ እንቅ አርገህ ስንት ጊዜ እንደደቀንክባት ብዙ ሰው ያውቃል። ማንም እንደምትደበድባት ብዙ ሰው ያውቃል። እነ እንቁርቲ ተናግረው ነበሩ። ይደበድባታል፣ እሱ ነው ይሄንን ያደረገው እያለ ይናገር ነበር። ሴት ሆነች ሙና የምትባይ ጨካኝ አረመኔ እካክ እውነታውን እየተናገርን አትዋሹ፣ መሀይሞች አትዋሹ። ይሄ ሰው ሪፑቴሽኑን ነው የማየው። ምን ሲያደርግ ነበር? ሲምፕል ምን ሲያደርግ ነበር?